Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang-gasap ni Doming iti yuyang ni tagtagayna. At to'y ti istoryangen Kampinalwan, Super Typhoon. Dito'y drama tayo, Doming, mabalin namin. Agsurat ka, Dom. Kuma, Ngaman niya, adak asale. Adisturbo, kasta. Sa? Anya salikas ka na disturbo? Di orekat bambantayan nak no kayat mau. Oho, kastalat ko ngam amok masursuron ka kanya. Ay, anya ko maarason kung naga po na masurunak kan ka ita. Sigakit di badungo. Umay ka man. Hindi nakman iggaman. Anyat basol ko man ay. Nalagsurat kan. Pumanawak tapno awan disturbo. Rosa, Sige. mabit lang. Agsarita ta kumamay. Agsurat ka kit din. Kat pumanawak tapno saan ka ama disturbo. Na, anyan ni Rosa. Naglakang agpaspasugnod ita. Basit lagi na magustuhan no sa bali ti pagawatan na iti baga. Pumanaw la dagos. Kasi ta, mapanlakit di man anita yung danana. Tirigat na. Sa balin tuman ti pagawatan dan, iti ipulong ni Rosa kanakwala. Nang runak ni tatang. Makabasbaso lak tuman nga awan gapunan. Anyang argan yung kasta. Anusak Anyang araw. Narigat at talaga timang padakkel iti katugangan ako nada. Ay hada ta. Subang kautromo na iti asuya. Ay, di ba lang pabatubatin? Kala? Pagustak man kit di. Tama nga no isumat ang pasugnaw. Nay, apa yan gustay?
Abak mo pa tayo nalugi asang lay di tanta oray la nagpanimida mong dagita tumang maaw. Ay, kwa. Masurunak nga raw ang maladingitan. Papay manan aya. Ay, kasano, awan sa bali nga muda, no di mang te diti parikot iti presidente. Kanya nga ruti maaramidam. Di na makita nga may nagitar aramidin na para iti tunggal may sa a Pilipino. Kasta nga raw dagiti daddo maata o anyat mabalin mo ngay. Di pa kaluksawak launay. Tunggal laki din agbagyo. Sa pulin da no sa dino tayan na. No siyakla may sabay am dagitan. Isupay pagparparikutam. Kumanga road, ngem no makabasa ako, no makabuya, kiti pang dilawan dakin ko anak, agburek ti royal blood ko. Nadula amit. Masagnan kalaunay ka sa nakamot nga amaw. Anya, Oh, sana husto ti kinunak. di mo ko na may sakamot na dilawan, wino kakampeng. Ay sa adakasta. Sa nagaputa jay timbagak kat sa balin ti maris ko ako na. Nalabaga aklat ta. No anya la ditan ti pang tirtira dakin ko ana agraman pamilyana. Apal dala nga rod day tata sobrat kinabak nang da. Dahita nga rod kay, tasigon iti damag ya. Idi pa'y lang. Adda manen impaulog ti korte nga sweldo ti sigo da First Lady Imelda kadag iti naidatag kundakin ko anak kaso. Ngamin, naglawag mo ta palsukan mo amin na kita. Tasigun pa iti nabasa kanya. Sakbay asimre kiti politika da diapula kay baknaen. Addan to pa'y nang-interview king ko na taga TV channel. Ket kunada, mabalinda kano ti agidday ti binarita balitok. Ket ti Pilipinas kano ti kabaknangan a nasyon ti entero alubong. Nagadukat nga amumon may papan iti dayta. Siyempre. Tika. Agbuy-buyak mo't kadag iti may pagpabuya iti social media niya ka. Pudo nga tamat dagi jay. Mamati akiti dayta. Ay ngam no sana pudo. Basol tin nang i-vlog iti social media. Ay. Ngam kunada mo tapi kikano dagiti daddo mga ipababoy dagiti nga vloggers. Wen, adda nga rod nag-text kanya kiday. Jakmot nga rod am-amaw. Sakbay sa ti eleksyon, wino nalpas ti eleksyon. Kahit anyat imbaga na. Madlaw launa, maka PBBM ni Gusteng kunana. Mamatpati ka dagiti fake news dagiti vloggers kunana. Anya? Sakto pa'y kat may isak ng Ilocano ng jak imbutos kunana pa'y Ay, nalpas gaya mo ti eleksyon ni Ay, kat anya ko maitano din na imbotos ti presidente ita. Karbangan na dayo jay, no asino man ti imbotos na. Wen nga raw, di na imbutos. Tasan mo't nga isot nakaabakan na. Katun bait. Kan, tunggal may sa adda kayat da. Gusto ka? Ngala, santa na pagsaritaan day ta. Mapanak kiti ni barangay hall. Tada emergency meeting may ita maipapan iti mapadpadaanan a bagyo paing. Ti super typhoon ka na. Katuot Nasaysaya ati nakasagana. Tauray agsak bay tupay ket maaros pay. Asino ti absent, Madam Secretary? Nilaan kagawad pagtok, Chairman. Apay manan? Napan ijay flying school, Chairman. Naidaytan. Flying school. Nagadadala piloto ni kagawad padtok, inupadak ka man manuntibok na. Ijay galyera ti kayat ko asawan, Chairman. Napan nakidirbe. O, Chairman, nakitak ida nakabitbit iti karton, ti ipapalot. Kuma, adda sanksyon ti agamsen iti meeting. Akasta ti gapuna, Chairman. Mabalin mo, salbag katikastan. Kuma may katan iti honorarium na. Mayatak iti dayta. Ala, siya kun ti mangimusyon iti dayta. Second motion, Chairman. Okay.
Asino man nga gabsen iti tunggal meeting tayo. Regular man when emergency. Makisayan, ti honorarium na. Tapno agnakam. Tiagabsen iti 3 consecutive meetings. I-report tayo kan mayor. Pagkat tayo din ang iti kakasta, kakadwa tayo kagawad. Abos tay tangtangsit na nga iso ti number 1. Ngam number 1 mat gayam iti kaadwan iti absent. Alakit din, Chairman. Ag-meeting tayo. Maluman. Kas amoy umad siguro ti damag when weather forecast nga da sumangbaya bagyo. Paing sa tinagan na kat super typhoon kanaw. Uray makuna aberman. Adu pay lang ti sumangbaya bagyo gapoy ti panagbaliw ti panahon when no climate change. Uwan nga rod, Chairman. Ede, bulan lang ti Hunyo. Aging gati Agosto ti kaadat bagyo. Kati magbagada na pig sa abagyo paeng. Nasken asaganaan tayo. Nasaysayat mo't lang tayo agsakbay kakadwa. Huwag na rin Chairman. Agdalos tayo. Madalusan dagiti kanal tapnosan ngagklag. San ngagsulat dagitay basura apon ti panaglayos na. Uwan mo, Chairman. Ngam, adda may sa akaruba may apiloso po. Aya, Di na kahit ti agdalos iti batog na. No adda maangay abayanihan iti purok mi ang masakupak. obligado ti tunggal bumarangay ti makitinulong iti cleanliness drive iti barangay. Nagrikyar kami nga rod iti naminsan, Chairman. Datayo kano nga opisyal ti mangdalos kadag ito'y akanal. Kun maysa, saan kanumat nga iso ti agibas-basura iti kanal iti batog na. Ay, sana kasta kagawa na yung. Gusto, ti kunan ni Chairman. Masapula makitinulong ti tunggal bumarangay. No di da kayat ti tumulong, iba ti tayo dagiti mabatugan da. Saan tayo nga iraman adalusan? Saan tayo nagpabutos? Tapno para daros iti rugit ti akin rugit. Naglaing dakit daing. Nabagamot lang amin dagiti kapurukam kagawa dayong. Wan, Chairman. Kas makita yumot. 99.9% imay. Nay, apaya sana 100%. Adda ngamin saan nga imay, Chairman. Tay ibagbagak amin dun niya akaruba mi. Niya. Pulos adi umay. Adda remedyo dayta kagawa dayong. Saan tayo adaldalosan ti batog na? Bayam di ta amalayos ti balay na no agsulat dagiti basura iti batog na. Isut ko nami, Chairman. Sige, ibati yung arod. Saan nyo adalusan, tangay di na kaya ti makitinulong. Husto ti kunayo, Chairman. Nangalaan na nga'y tilaing na dayta nga emperadora. Chairman, Oh, apay kareng. ay Chairman, nakagawad ayong kanana asyang agap-apa da. Anya, apay, anyat pagapapaanda. Agrik-reklamo ka no ni Nana Asyang. Anyat reklamo na. Linabsan da ka no ti batog na. Diyo dinalusan. Dahil ta tigapunan ngay napanan ni kagawa dayaw ngay salbagay. Da kayo ka no nga opisyal ti agdalos. Naglukon. Mapan kayo ka no ijay, Chairman. Anya kumatigapuna ang mapanak. Sino kumarayta nga asya nga mang payab kanya? Nangalanad laing na. Isumat ti kunada, Chairman. Agsubli ka jay. Iba ka, ano isuda ti makasabol kanya, isuda ti umaywen. One, Chairman. Sige, mapanak pa'y. Sige, sayatam ti magna, tamangan no may tublak ka. Nagloko na jayan.
Sa nagaputa may isa na retired nga empleyado ti gobyerno kat kasiyanan. Siya kat ti pasukuhan nan. San pa'y laang. Nasayaat, tanadanon ka dito'y barangay hall, Gusteng. Apay aya, Madam Asyang. Anyat may pa ikaw. Nagpangas kamutan, Gusteng. Anya. Kunamlano asino kamutan. Saan aga po, tasikan ti barangay chairman kat nalastog ka una yan. Hihi. San ko amaw-awatan ti bagbaga, Madam Asyang. Anya tinaramid ko king kaya takas na ti bagbagam kanya. Papaayaban ka, ngam saan ka nga imay. Apay ngamin aya, Madam. Anyat pakasapulam kanyak aya. Adda ko maipakita ken ka. Ay, nagmadi ti arami diyaw. Apay. Agasem, nagbayanihan kayo, ngam linabsan nyo kit den ti batog kaw. Dayjay, Madam. Agpapada kayo kadagiti kakadwa makagawad. Nang runakin kagawad ayaw. Kaya't yung arod asawan Madam Asyang. Da kami timang dalos iti batog yaw. Da kami timang dalos iti rugit ti aso nga ibulbuleng nyo ijay. Naglaing kayo mutan. Makitam day ta? Eleksyon to lang, ta saan kayo nga ibutbotos amin. Naimbag, tanay puspon ti barangay, kan SK eleksyon. Tano saan? Saan kayo nga ibutos amin? Uray saan? Saan ko apakaabakan ti butos yaw? Siguro, Madam Asyang anya. Awan basol mi dita. Ngaminta nga'y batog yaw, dalosan nyo kumamutin Kanimbag kumano, makibayanihan kayo, Mike. Wen, Madam. Katnutay kunayo ada kami timang dalos iti batog yaw. Uray awan. Rugit ti aso yaw. Da kami timang dalos. Saan mo't siguron? Kuma, tapat ko linis ko. San kit dia, rugit ko, tapat ko linis mo. Gusteng, isunsamot da ito yung tayo mapaspasungadan na bagyo ani paeng. Isungatan Ay, Diyos ko, isalakan na kami apaw. No agbagyo, kapilitan ngagtalinaid kami di barangay hall. Katuan tapno adda kamangan na dagos na kiti kabaranggayan nga naparikot da. Saan kat aday tala agkukukot no tiyempo ti kalamidad ti amuyaw. Sa nabali bakit? Kumplito kami kadagiti ramit apang emergency di barangay. Ada pang layos, nagdinakal ti danom iti karayan. Ada dagiti emergency light, rubber boat. Una, dagita ti pangusaran nyo iti budget ti barangay. Ada magdagiti pang emergency a medical kit ti barangay. Sungawan pariko. No bilang adamet na ilata nga basita pundo para ti relief goods. No dakas lata ti panawan. At ada dagiti evacuees tayo. Kasanugayam dagiti kanal dito barangay. Naimbag ano na dalosan matla amin. 99%, 99.9 bakit? Ne. Apay asaan a 100%? Ada nga minpasit na adi na dalosan. Saan mat akayat adalosan nagiti nagbayanihan iti general cleaning ti barangay. Sa dino ay aday ta. Iti batog ni Madam Asia nga retirado. Anya. Apay. Talaga asaan nyo adinalusan di batog na? Awan, ti may tamang dalos. Gaputa pasig arugit ti aso tinibuling kano ijay. Ay. Unay daytan. Ang magandad kayaw. Saan nyo asar-sar ako sukat ti dakal adanaw miti karayan kan napigsa nga angay tadi kakat madisgrasya. Uy, namumiday ta. Saan ang gaputa adan tumanan mangibaga nga. Ayan nga nagiti barangay official. Ni Chairman Gusting ayan na ngay kunada. Kat kundilaing kay matay. Naglaing dan. No isagmak ko ti biyag ko.
Kasmat lang di presidente tunggal agbagyo sa pulenda. No ayan na kano, sanda kano makita. Daytakat nga raw. Apay, rumwar nga raw, kat sabatin na ti bagyaw. Hakin na bag, tita pa nagpampanunot daytan. Nasayat man, tada kayo amin dito, kagawad. At daawan, chairman. Uy, Chairman. Awan ni kagawad padtok, chairman. Awan manain, Wan, chairman. apay ka no manain. Nyaman tirason na nadimbay. Naglawag mo titulagan tayo. Ano kasto iti panawan, masapul nga umay tayo amin dito barangay hall. Isumat, chairman. Ngam, panag ko na. Di tay maure de jay. Ngamin, nalabsak ida itay itisirok ti balay datasyo. Akaanakan ni Madam Asyang. Anyat ar-aramidin day jay. Ay, adamot sang-sangun da 4 kantos nga arak. Adamot nakasang akaldero iti asidagda. Sigurado nga agi inumdamanan na. Lakit di, chairman. Sinalbag dagitan. Un-unan dati aginom ngam ti duty da kas kagawad. Kas kaila agdadamo mo't kin kagawad padtok, chairman. Dahil ta ti pagalistuan na. Unay katikas nga rami din tinaputusan ng opisyal. Uwan nga raw, Chairman. Uray san anatuloy iti umay a December 2022 ti eleksyon. Mabalin ka no ang maisapsapa inton Mayo. Imbis nga Oktubre iti 2023. Ngamura kita nyo. Isudan tumanan ti kunam no kalaingan. Nga isudan ti outstanding kan active kagawad. Langaro da. Bason mo't lang da kiti kabaranggayan tayo no maminsan, chairman. Ngamin, di da mo ti pilpilyan da. Porki kumpadren wenno nalaingan a sumarita. No makita da iti lamayan, bunyagan, wenno kasaran, ibagadan akalaingan a tao dayta. Salabalay. Mapukaw nang itikas ti aramid na akagawan. Ang alala. Agluto kayo iti kapayta kumapitayaw. Madamdam mga grundata iti barangay no ikapkapsot na titudo na kanangin na. Ay, wan chairman, siya kung ti agidarang iti kapay. Alaw bakay. Apay. Nasayatan na kontak ka, Dom. Ay na, ingkay ko matulungan da Madam Asyang. Tapay. Imay dito'y balay akas tauna, iti pakpakaasi na. Agpigpigirgar pa, iti lamin na, tanabas-basa. Anya. Apay ka no? Ngamin, timpaw ka no amin nga alikaman da iti salas kan kusina. Danag mo. Timpaw malaga. Timpaw ko nam. Wen! Nalayos dan, tanabarado ti kanal iti batog da. Ay na, alan mapan kayon. Takaasi ma. Sige, bye. Bye. Para Joseph. Sudaitan. Siguro, agnakamat nga tanda dya bakit. Inuray na pala ni Paeng sa danto agnakam. Anya nga ita. Di pa'y katimpawan na iti alikaman niya. Timpawan na... Agtutudo. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.